don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on TV. It's the Betway Premiership. Golden Arrows 1, Pirates 2. I'm joined by Umenier Oetiski. Sibos. Unjani Minier? Ngikrendo right. Ngiyaphila Minier. Awusifundise Minier. Isikhathi sokuthi uqala iclass manje. Yeah, injani. Isikhathi sakhona. Ngathi i-night school. Class is in session. Yeah, night school. 14 esibaleke isikolo. Yeah, okay. Ayisibhekela Sibo. Ayishiya Minier. Or ngicela ubaba. Yeah. Ngavaleli labantu uyangithola. Alright, ayisibhekela. Okay, Sibo. Okay, before siqala. Sharp. Ngicela utshela abantu ne ukuthi ngitheni kuwena before uqala igame. Before uqala igame Minier ube wangibonisa isithombe besifana nalento leyo ishaye manje. Okay. Before uqala igame ngathini ngayo? Wathi uqedile ngale game. Ngase ngiqedile ngale game. Yes Minier. Yes. Okay, ake sicheke Sibo ukuthi why bengisho so ne. Why? Alright. I Pirates ne Arrows. Yes. The way abadlala ngakhona badlala ibhola elifanayo. Similar. Yes, benze njani? Baya overloader, badlala nge speed okay. And quick ball rotation, ne? Yes. Alright, asibuyeleni lana ke Sibo. Let's check ama notes nje lawa la. Sure. Okay, let's check nje I last point, ne? Yeah. The main objective for quick football rotation and overload is to draw the opposition out of the defensive line. Ikuphi killer Sibo ila? Yes. Defensive line. If it's sikhuluma nge defensive line isikhuluma ngani nansi 1 2 3 4 5. Yes. Ne? Yes, Minier. Because ama team especially Pirates ne Arrows the way badlala ngakhona if be defender by if formation iyashintsha so wini 5-4-1 ne? Yeah. Alright, ake sibhekeni lana ke Sibo. The way ebekwenzeka ngakhona ne okanye uma sikhuluma ngama overload ukuthi sikhuluma ngani ake siqale ngeoverload ukuthi uma sikhuluma ngeoverload isuke sikhuluma ngani ne okay ake sicheckeni la before size la cela sicheckeni la le line le yama dot so imina Sibo imina ball movement which means la ukumove kwani kwebhola ne and then le line le straight so it's player movement ne okay. Lama lines la which means ama players are move to ama spaces lawa okay. Ne and then lama lines lawa so lawa ama dots so ibhola kumove ibhola ne yeah. Okay ake check la let us say sifuna create overload right yes okay if sifuna create overload I right back yethu lene yeah. I right back yethu izokwenza njani izo receiver la kulayini ne ngalesikhathi receiver la kulayini bese I right winger yethu yenze njani iya underlap yenza something esibizwa ngokuthi underlap ne iya underlap which means iyasuka la kulayini ingena kuphi la ngaphakathi but I main aim yayo yokuthi ize la ngaphakathi ifuna ukcreate ispace because yini lesiyenza la senze overload ne ifuna ukcreate ispace behind I left back opposition okay ake check isuke la kulayini right yeza kuphi la ngaphakathi but checker I movement iya kuphi iwinga yethu iya la ifuna ukuthola ibhola kuphi kule space lesisila right why yenza so yenzela ukuthini ngalesikhathi iza la kulesi space uyabona ukuthi le center back le the moment idonseka kuvuleka in la space ne remember sibuyela kuphi the main objective for quick ball rotation and overload is to draw the opposition out of the defensive line and create passing channels ne ngalesikhathi iwinga le iza la imove iza la center back izama ukuzovala la yabona ukuthi kusele in la kusele space le space esele singashawa istriker okanye I forward yethu iyasithatha le space iza la if naloko ukuthi uyamove le iCDM le isibuyile yazovala if ukuthi iyamove uyabona ukuthi still kusavuleka ama spaces ne alright asibuyisele kahle diwe kade ngakhona lama space ama passing channels yes ama passing channels siwathola kanjani lama passing channels Thibu ake sicheke la uyabona ukuthi le game idlalelwa ngakuphi
idlalela kuleli side ne because even if you check nama movement enzeka kuleli side leli ngala if lama area ekhomba ngala remember ngithena i-ball movement le iya ngala so rates i right wing izokhona ukuthi create space receive la emva kwe left back ne so rates le i defensive line izokwenza njani izo shift remember the main aim ukwenza njani is to draw the opposition defensive line yes so rates so create ama passing channels ne all right let's say maybe bayayivala okay before bayivala let's check la first minute bengihlele eduze kwakho ne first minute uShandu uthole i-chance la wayimisa la lela bhola belenzeke kanjani belidlalo kanjani remember sometimes i-winger ifize la ngithi ke bakhona bevala ispace sisane option ukuthi sidlale kuphi sidlale la iyezi forward yethu izokwenza njani izo receiver kuphi i-receiver la which means i-right back yethu if ingakwazi ukuphasa la isakhona ukuphasa kuphi isaphasa la ngalesikhathi iphasa la le winger yethu yenze njani iyezi izo receiver la iyona ndlela le uShanda receive ngayo ibhola ngiyakuthola unfortunately wenze njani wayimisa ne because bese sibaqoqi bayini kwaba i-overload sa create i-overload kuleli side elingala okay ake sibule la ake sithi ke asikhona ukuthi sibe successful ngokudlala la eside sine option yokuthi u10 wethu engadropa eze la okay ngalesikhathi edropa eza la okanye not too close usenga drop eze la uyabona ukuthi i-right back yethu isangakwazi ukuthi yenze njani imidlalele la ngalesikhathi imidlalela la u10 wethe la uyabona ukuthi create ka in la i-striker sethu sila uyabona ukuthi engakhona ukusedlala i-through ball la yakhona ukuthi uyabona ukuthi engakhona ukudlala i-through ball yakhe uyabona yonke le main aim yethu kwenze njani is to create i-overload si overload leli side leli lingala okay remember Sipho we overload to isolate ne ngiyaphinda futhi we overload to isolate si isolate abani ke njengoba senze overload la yabo ukuthi kusele in la seli space if ucabanga if lo muntu ola enga receive ibhola la labantu labo yithu akekho isolated lo muntu he's alone yabo se create ke in 2v1 se create ke 2v1 yes remember the main aim or the main objective for quick ball rotation and overload is to draw the opposition out of the defensive line and create passing channels okay before sifike ngala Sipho ake siphele la before nje sifike la lento le ibiyenzwa iPirates right i-errors yenzile nakuthini check if self now beba overload iside la kuphi iside la ka left ne beba overload iside ka bani lika bani uMadiba ne omunye umuntu bengathi hayi uMadiba akekho grand uMadiba vele le game ayidlalile vele he was bound to be challenged ne because errors idlala ngani quick ball rotation idlala nange speed iya overload nayo ibi overload leli side la ka left lento ebiyenzwa iPirates la ne errors ibiyenza lento on the opposite yes check if self ube overload ubani ube overload umthandi ube overload ubani usibiya nayo lesikhathi iPirates nayo idonseka bebekhona bethola ama spaces la central ukuthi bethatha ama shots ne sure mina yes okay so if ses create i-overload la Sipho if ses create i-overload uyabona ukuthi kune space esingakanani la esivulekile siningi le space esivulekile sometimes benga changeana laba ngama position i-left back sometimes ingeza la i-winger ize kuphi ize la ne kune bhola kade lishotshwa uShandu manje igame isizophela leli bhola I think bephaselwe uSlebe ne checka leli bhola leli ukuthi silithole kanjani ukuze lifike kuShandu ne okay ake sithi all right ake sithi remember u10 bekade la right what dropper weza kuphi uSlebe lo be dropper la ezi CDM because nayo le CDM akusikhona ukuthi i-station la okanye imile la iyakhona ukuthi nayo izokwenza njani izodlala la ngalesikhathi e-receiver la checka leli bhola alidlalile udlala ibhola diagonal udlalela bani uShandu udlala kwini behind the defense unfortunately again uShandu wenze njani walishweba but uyabona ukuthi yonke lento Sithibo le overload esicreateayo la ngalesikhathi ama players eshiftela to the other side kunama runs ama underlap enzeka la ne left back na yenze njani iyakhona ukuthi move so that sizo create ama passing channels
hence why the main objective ye-ball rotation kukwenza njani ucreate ini ama-passing channels. Check igole le-arrows. Yeah. Igole le-arrows, i-arrows is overload ka-right. Yes. Is overload ka-right, and then quickly badlala ama-quick passes. Yeah. Bakora kuphi from u-left. Ngalesikhathi sifocuse Right. ngala ka-right because besingala. Ngalesikhathi sifocuse ngala badlala ibhola la espacing. Kwabuya i-cross kwangena ibhola. Which means bebes overloadile ngala. Saba isolated ngala. Hence why igoli leli esinjani esiliconcede. Check uDlamini the way aphasele ngakhona uMaswangane. Yeah. uDlamini wenze njani? Uze la wazo receiver in. Wazo receive ibhola. Washaya in something esibizwa ukuthi i-half 10. Ngalesikhathi eshaya i-half 10 usene space sonke. Asibonayo yena usedlala useyabona ukuthi ufuna ukudlala kuphi. Ingakho ekhonile usedlalele bani? Edlalela uMaswangane waqeda ngokhipho wenze njani? Finish. So coming into this game, Sibo, like i-arrows idlala same ibhola edlalwa yini Pirates. Because even lezi zinto lezi abazenzile nasenze njani sizenzile In today's game. Yeah, today. Yeah. Lezi zinto lezi bezenza nabo benze njani? And ngiyabona uma explain. Yeah, and ngitshelile before igame iqale. Ngathi lezi zinto lezi ezila. Yeah. Izona izinto ezizokwenzeka egamini. Besase parking sikwazi. Yes, mina. Yonke lento leyenzakalayo. But wazi kanjani? Ukanalyze sithi. Omunye umuntu engathi le awuthi obsessed ngebhola ne. Hlala phansi uanalyze. And mengabuyela back, remember game ye-Chiefs ebedlala eMabhida. Sure. Le game I think kwaba u2-1. Yes. Ucheck igoli labo lokuqala laqhamuka kuphi? Laqhamuka ka left. Yeah. Ucheck igoli labo lesibili baqeda ngoDove ngesecond half kuphi ngala ka left kwashawa icross yangena la. Uyabona ukuthi iRose vele yenze njani overload ayini side la kuphi? La ka left. Ne Pirates mostly overload side la kuphi? La ka left. Ngalesikhathi oVan Rooyen benyuka la nani sinizobavala. Ohodwa noMfukeng bayisalele la. Hence why amagoli amaningi kaMfukeng ewashaya la. Usuka i1. Usuke ayi1 la uyakhona ukuthi eqede ngalomuntu lo. Alibulala bese mshaya laphana. Hence why o cross ohoto bekwazi ukushaya ama cutback or ukushaya ama cross because basuke kuleli side elikuphi elingala. Ngalesikhathi oVan Rooyen nabo Dlamini nabo bani beoverload ngala bayasala bona beyimele. Even iChiefs ngesikhathi sidlala nathi uPulemodu beyimela la. Ube receiver yedwa uPulemodu. Nabo bese overload kuphi? Ka left. So Reds uPulemodu ezo receive a1 la. Yeah, okay. But then Sibo, remember, in order for a team to achieve ama overloads and create ama passing channels, they need to rotate the ball quickly. Yes. Kumele benze njani be rotate ibhola quickly. Yeah. And remember Sibo, quick ball rotation means less touches. Less touches means quick ball rotation. Thank you, Sibo. Thank you. Yeah.